Halo teman-teman. Wih, ada ondel-ondel. Joget sendirian teman-teman. Hehehe. Ada kumisnya. Ada taringnya pula. Serem. Serem teman-teman. Ondel-ondelnya joget di Gang Salon. Gang Salon, Gang Benteng, Cakung Barat teman-teman. Iya, Gang Benteng, Jalan Tipar Cakung, Cakung Barat, Jakarta Timur. Tuh, ada bocil juga joget. Bocil, gangguin aja. Gendong, dondel, muter-muter. Lagi ndel, muter ndel. Wah, berat ya. Ada yang minta gendong.
ya. Berat tuh. Nah, turun Cil, turun. Kira amat ya teman-teman. Wih, joget muter-muter. Kasihan tuh bocil, bocil, pusing. Bocil. Wah, bocil nih. Nah, tuh. Pusing kan? Hore, asik, dapat saweran teman-teman. Wah, bocilnya baik banget teman-teman. Tuh, wah. Dapat lagi. Keren. Bocilnya keren teman-teman. Pada nyawer. Tuh, nyawer lagi teman-teman. Dapat bunga. Kok bunga sih? Rambut ondel-ondel teman-teman. Tuh, bocil. Apa dia teman-teman? Oh, nyawer. Keren. Ondel-ondelnya udah kelelahan teman-teman. Nah, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Tuh, ondel-ondelnya tuh kasih salam. Terima kasih ondel-ondel. Jumpa lagi di lain